iti ning kasaje woni shakyu ye apula kino kishi pakibo eno papo kibe kel chikyu pakmla tikma dolo arbiu shitimasa tikma muro itimasa achibu shitimasa gena tipo kasaje woni shanye atgshi kisala kipes abokanye timla kino paksa woni yono aloki pushi apushiti akimshiti ena akibo khotipala agaki qishira khakyu Tito itere pano pakamla pusaje ono uveke ole hilo pakamla pusaje tipo le yono aguilo khim la ki tipo itulo ebena ike pano iksao no ki shibze hito ishula jengena o to ko ibla pitslo epkihu aksao no paksao sas panekilo ochena bze pano ko no akipivila abolaki tipo shulgeno dile pano paksao vilopkino ino kono asbo hipo to lenge no niye ni tehie akimlaki apulaki sheno akilo wochake bi ilhi ipsabe jene dishena akilo wochene ida to shire ino ekamla pusajong no akikiche kholone ipirebe kelo asbo hipo to bekelo ye niye ni tehie akamlam lakake bi ipsabe bz dishena ekamla lo ochene bi dishi kasaje benocho Ike ayere hipolo akibo shibekimi kipitimi apu kamsno akibo eno apo kibe la rekel shikyu akmla tikma dolo achibu shinyena tikma dolo mjokyu tikma dolo arabiu shinyena bukapsa jini eno atibo dolo kushokti shiri sholkyu tiproreshku shajine ikihu nigne hipola kapsan shanye Kemo ina tipolo toni shirolo pilono atrishitari akibo eno akamla shelo timekin besipilni shani aturuna baye hikma kinko irono akotoe nyunguno ichani apokibe la re tipo bes a new shilvarep nam akamla tipo no tulvarep namu akibo shimo geleye akhatna itumla geleye Kukela to mogetwe kukela pulala iketwe la bizna akibo tipo shibiket khona laki a kishikete kupuvekete ki laki ninkutom na titekyu acheni ana tishi pujipejuki shicheni taga akibo ishpana baye ninguna asho kitoi etichep namo mining na akibo kichiro khibena tagalala kichirza chep namo kogono niki boto venkena kogono niki kichiro to venkena Tilehi ono aro no kyu akito lwachu epyu le eno akibo tipolo no ni hakengimi ni chokengimi ni kupu kimengimi tipo acheni akibo tipolo no ni eku gena tipo ni shilgyu tipo achengi cho iki akibo yu ono akoto rolo no itari akamla na azup veketui azuye akamla tulbenamu akhatna itumla ye eshepani kem tare tanim na lakila jona paye Akibo kutolvenamo itara apokive kelkipu la rekakela akamla kakele tati kupmobani bzi tipo gono akamla hipo gono koto ko gomo akamla shike tipo vechono ni rakilani akamla shike tipo vechono aga baitulona akibo hipo tipo shikpulani ako holo tsilani jelani lokono lani ikihu akibo eno akamla dikma khabzna ningna ayre pola khakela Araki qishire khulgi tipo shilchini eno hikma kinko hono akoto gebi atagshi bilani akinyo na baye ita hikma kinko alholaun irikyu kekmra kibike ino atsa hipo pilgi kilem kamsmachamo ikishi yabare work is a blessing not a curse iki akamla tipo yetimna akhne shibikyu akhne olona akamla irikyu kumake Kimning ne chani inahu abotulono alhono tim atru loki kila adam loki kila adam bola akamla shipenkyo akamla tipo areke la ike akamla tipo are kim dare tipo lihik mobza alhono ita tulge tipo no timlike apeke hipo ya alon chmoe timno kuma kim alhono tipo vetal kecho ibse daga alhono pasa sikmo kulutna to timi tipo lotsai ena akibo tipo alhono tituishire hutu petskishinin itu kishanya ikihu akamlari akibori alhono kakamra akivi ke betito inin bala amlo la khelben shanya
ikemu ningno ksaja gitu na ksaja woni sha gitu hikma mujoi chigi ti bogo na khoto shani hikma ti achibu shimo vekele ye tilehina niki bo kireleve kyu maye nikamla kireleve kyu ti bo shani ikemu akibo kutomna akamla kireleve kyu ti bo komona akibo kireleve kyu ti polono akibo kutomo ipo ikhibe kyu maye amlo ksa shol vekyu anki hu ningu te ye kishena iye akamla ngo o akibo dikma dola amtao shinkyu aturu inaitaiti atani ti kutishpu pione shakyulo aturu ye akamla eno akibo dikma dola amtao shitima sagi tibore garaki shinene kemo ashelo shiri itari kishipzina tipo akibo tipo kirile kishimo bzina akibolo adotsilma sankena tiboga ningna kasaje kishini eno ashelo shiri tare ningna nikibo kirilebe kyole kila ningna nikibolo ado tipo tsimtabe ningna new akivio tipo pesi tsimtabe kyole kila ashikalaye kiu sholbe chinkena tiboga ningna kasaje kibishine kemo atoroshi kisheno akamla eno akibo tikma dola arbiu shinkyulo shita shitima sagena amkhkut tipo pes ninglo kasachel shani atro na baye kyu na akoto gena tipo kishi tima sagyu tipo anye ike beake tu akibo shibe kime ongna ye akibo ngo akamla tikma dolo akibo tipo no igono akoto shagma sakyu tipo angine la biani moti dishena okumla tipo akoto benkyu tipo biamwe ikimu kibo na koto gya bikishema sakyu lekile ye akibo tipo no aturu shira agma sakyu tipo popelanye eno hi akoto shitare akibo shibena ati andine itim shagyu lekilo ado agloke tipo kikilo no adore ilila ibeki dotibore ibernengie ngimo ati anine itim shakele ye bana ye azaki kimyelhi kumoye ikimu apu kikimye apuno pano gola kyu apuna pana pusakyu apuno apana khla kyu tipo avipu shangicho ikiru akoto shi ati anine itim shakele ye odo aki view tipo pes ala aki botselma sakyu tipo anpusai pashelo no akamla tipo shelo akamla okamla tipo la kyu shima sagena tipo itima sagyu akamla epeno nyun komo akamla tipo kyu shima sagena kahabzu ina pohamla jamone shi ikimo hiyamla shaglo maye nono kyu alano opo kibe kelchi kyu shaglo ado hesakta tipo achenge cho ikihu odo tipo ichi no ya ala kyu la angena tipo ichilo chogidar kono chogidar kamla shinani maye gijemna pana laklongo bz pana kamla tipo ani le eke tutui maye yego gluksamna yego glusanen eke tutui butu ta kamla pas tipo angi cho eke hu hileke maye nis maye shimla ke ku tipo komo bz okamla pas ki ugena no ki lo no opo ki ve kel rengena tipo okamla pas tipo mujoi tibz tipo umla ki lo dilehina aga ki qeshire umla lani okamla mla ke tipo nore ichiki tipo shnen ke cho hileta nyung kutomno moi bim thakimi tipo ga achin la timna akamla kuna la pulike gole kila mo ba ye timno ship sade ki butoi titoi ki ga achin ke cho ala yelana kimu ko no akibo shibe buzun no apula ke shiwa ke na okibo no abhepu shakyu eno akamla tikma dole irbe ke gole kila okumla to khodos cho do tipo beche bana ba ye enye ikamla doya tabake momo ni kibola akapro na khotanke akaprosh pepanke ni shilma kene togonam agninam ishe shilma epi moi pipil ni kula tipore akotosh kishani golono kamye iye akamla kimye ke aloy en akamla shiki tipo ya aloye ikima gona vechevere ado aju allah shire akamla tipolona zakhivikyu akamla tipolona akakamsi gona bevikyu maye ado kamtsit lena bevikyu workaholic la kitibore achengicho ikie tiret ya achipu shiki tipo shimo banke tironguno titoykyu agaye enye ashiktel ma sangena webi ti kamsul banke apesna pilban nege ningne ti kapsabe ke tipo no kyu na akoto gena tipo kishi ti no apki tipo la kapsalvanye
Itehi atamko aturu kasajakyu lo akinyu na baye ado peitai tigyu. Ipo hona koto. Nyingno hilihi 888 rule epzi hipolo na kapsani. Iki ayere hipolo timha kimekam sino atalala kilo ketonye lota jetsugono akibidi seconds. Tipo nyingam sina api pishi alhono kamatsi jinye. Gijem shaglo kam shaglo kahakim shaglo pievigim shaglo akamtau shaglo kam ginim shaglo ako amigo shaglo ningam sina hipoye alhono akhem lana kamatsi ke ibsa aldo hipoye nyunguno kyu golawna peitaba tono kuchilel jomo khchilel jomo kicho la hikihuning alokasishi aldo hipo pekti timasagyu peitai timasagyu avhebu shanya ike 8 aturu astrodo tache tipo no alokatsu tipo ya alho ne rikyu en alho ya alokatsu hokyu pano timpala aklokhibenkyu putot kudo tipo khapatsana shi ke putot kudo tipo lo timlaki ya astrodo tache tipo khemi aklokhang masagyu ye ningno kichim shivere kiti kaslaye tipo ko agzadori ikiribiki tipo shilechine ikimo arbiu shiri en akhala shiri astrodo tache tipo ye akloki do sharma sagi tipo ani rolono tache akinyu tipo na baye akamla alhone tega akamla tipo ri ning kmatsi kete atsalala tupshe tache tipo ye astrodo tache tupshe kmono astrodo tache tipo ye akamla lana puwa ma sakyu shara ma sakyu tipo ange cho kyu ning kyu nomo pichi piriwe kyu maini kamla tipo lo eshimom tavin epki tipo mo na akamla hipo ning kam snai tega agulokhi mla ma sakyu tipo anye ike tache lakina akloki khishwa itagati astrodo tache tipo no akamla hongna shiwa ike la tere astrodo tache fikine la aktu ike alhoyining bala akloki enaitere akamla shibeng kyono likina adunyung tsumageno we kemetera alhoye nyingbala tera astrodo tachangyu tilehi tipo bechono nyungno shragyu mining na azuk shrugyu akibo sasa adopwagyu kapsakile lagyu aksau sasa po sasukusho lagyu le na nyulo inol chugyu kuna la tipo shil chugyu gams dati astrodo tache tipo angeno we nkihu hikams nyungno pekti tena shita shitena baye ayire bola khayela kyu to khodo kyu to shotono kyu shimasa gena hipoko ninge aga ki qishiri nikha ameka shiri khulgi to poshina nya helehi ado hiponing kam gatsibe pa gyulo ningno pei tai timasa gyu tipo angicho eke atugona baye ta ado tipo itirebs tipo kiqlana ning gansna zalapi tipo besajen neshi kyu zalapi tipo lo julbena odo kyu khemno okumlala puwe masani eno odo kyu khemi tipo nyungno ado lo te itulgi holidays tipo ajini la momo nyungno apinya dolo akloki khitsala tipo ajini ike tipo gams shitsa shiri tipo jui tibz tipo itiena okibo ongna ado tsma sakyu tipo itima sakyu ona ape pushki shanye ita hilihi akikime shiri okamla pusaje tipo lori nyungno hi adope thaiti masagyu tipo la pyagyu okamla saje tipo lo u hesakta tipo itima sagyu tipo re abhe pushikyu tipo anye kamye initially azub vegi to ono akamla ihlo molo shikyu le bza panana akamla shichigyu tipo hiyam tipo la vegul gik mo bza itaga akamla tipo pesna aklere khevegyu tipo alhaye tiki me achenneshi ike nono tishibeke olekile ye no yo okumla tipo no okibo shagba ke tono okibo tipo ye ki khelebe ki shwange no we nkihu nyungne tare hipolo ina atsamko atrulo aktu tipo pikelana nongne tare akiki shirbe talenge mu ina tipo atsa aktu tipo la ilom pilono atokitla alhokumla kishim ko onere apilni shanye eke alhokumla kishimi kore alok tishibze tishena ayigla khabi ki hu en akibosa sa khabi ki hu jonguno
odo akiview ning do akiview ti papese ni kibo zetima sakyu ti bori ona akhoto la kishire kamslanye ning na catholic ko jona baye pana ye akiboshi momz pana gh ti papese al hokum la shiki ti pashachini eke panong shamzle ye akibo ka ke akibo ngno adoko phama sakyu ti po panong ngno ti po ka hai momu lo tem na al hoka ki ti po ye pana ye akibo ka pikeke tega akibo shive kem tui akibo ngno akamla ngno shi pana ti po dolo mjwa ma sakyu ti po ka ha ke ikemo kono kono akibo shiba ye na ti po ko ya alok ze shibzina akoto shi ati annina itim shapile ye okibo eno okamla tikma dola amdao shi tima sakyu igona bi bishani kono anyungno nikibo tipo kirle vengena hipo vechono ati anyo kono panana apulauno abhipu shakyu momo akibola anpuno akim kumla tiba bipu shakyu akimi nashima sakyu tipo kolo tomla vikyu tipo ko vechono kimo akhoto shire tare ati anyo kono apula ke tipo ye alho qani bi ashoye adargam zebesiti to shire mlaki tipo shani kim akibolo apuki kimye apu abhipu shakyu tipo panong na abhipu shakyu tipo tomla viki vechono alho qekyu azizvekyu momo asha zishira alho qenshimukyu le tipo qishiveki shanye eno kito asheshe na panong na kichimshi tiki gole kila chukum shokomz momo achipu kumukyu lare tipo la na panak ala izvekyu tipo shiveki shanye ekihu aku ko mo sharap nam alho tim ko sharap nam alho kem koge panage tinkie eno panage akibo anke tipo vetalsu eno alho kem koge hipo vetalure pakto shina adawla kina sasira na ati anna sativekele ye itere apum latoy ilim latoy titoy adokibi irenenke kimo ati anna itim shakele ye odo akibi tiba pesu okibo tsingi tiba akoto shilma sangina we bilaki alho kumla kishim ko ngono hipo repes bitslanye maye ina aktulo bakute akikmishni ike aki maye akibolo adotse bakute tipo ye ape ambi bolikina pochopo za la hospice mo kiti potsa pe amoy no na ambi ko bojo okibo kichi khoti polo ngwa relve ekemo tipo lo onpuno oti andina no aki tipo lo no ngtolo kitsiki mikyu no ngtolo kitsakile likyu betakle likyu ikyu likyu tipo khaga na paye opimpina wa kiti po ado kicho la ikihu no no ngwa kiti po pochopo zongo ve kiti po shim la velve que on ning comme ça peut-être comme la pasange en a kotoshi apokive la gongno ikhawechini ikhwechini akibolaye akikichokhlaye zakelana momoti daga astrodo tachek tawa kihu tibadolok mana baye atsala kubuju ambi kubuja akikichokhoti bola ngwange kumke ikema ado tipo shita shiri quality time kangwa nywa tipo momo adokit like tipo na ado tipo na shisa shira akivela na peitati masanya ke ati annina apu kikimie tipo itulniki momo akishena apula kina ati anni sasa kitsikimie tipo akibishina ngia bena baye atkhudi hibana tsona khotegenye kono ati annino zida itungena tipo na atronye panong zida itogyo kila alo kibishi panong kapel kyu panong putsal kyu tipo hona khoto akinyu no tishena putata kamla pas apo kibe ngno mai kipike ngno ado tak shok ta shibenen shi kim akinyu ku sholo ide ke gole kila tile hitare kun vaqaishena salklel kyu kapsaklel kyu tipo hona khoto aschoto akchona baye ati andina zuwengi gole kila panong bola amlo ka khe alno khi akakamsa amlo kapna mokna zuhul begyu la tipo pana kth astrodo kth ipoko nono pochopos ati anisas ado puki tipo shimlab namo astrodo hipana kthi ona khoto gebi titoi vetal spenshani ita hipo golono akibo kirini tipo ko shikerola kilana momo kumsa achushuke to khodoschodo tipo ko shikela hipoko vechono nongdoro kitsiki meki tipo shikumton nanke biti ado alokut nire mire atenire mire ke kwa kudolo no kushol make kwa kudolo na kapsa make kwa pyu det aya khala khagi mo kumsna tite mira chenge cho kim ayegla mira kyu kimire tipo holona
akibo resa mirmana baye ati andine kichimish vekit khaye ito ye no na ado ililai web namu munu vekit poshivana sake tongno ati andina no golonga pilana tishena hipoko alohaye kibi eno odo akibit ba peso okibo ana oti onni tsulkuye alokyuke bi hipoko peso bilvekishlanye kenyumna atsamho aturu lono itarete atsanitita ktsishipzna kapsa servagine ike tenyumna atsamho akenyu tipol ilonshani ke tehili pinisha kino kyu doi kishi akim anpu tibodolo ktsiki mekyu mtoto ya masa eno apula kit bo vechuno kyu to ati anyo khwajla bisve chengena tipo ikoni rinshanye ike inatare ajtola kishi tule anpula kina pano atsalala pano bujipe joaki pano sese kumjoaki tipo pes pakimla araki qishire le piekule le qikyu tipo tule ikirule kila akim tipo na zak ishire initsbzna pawo kikimia tipo pes anputzikyu anpupetalzikyu tipo shie kitishkirule kila itera anpuye palolo kikimia tipo na chito ibena pana pinisha ki tipo le pelva ki yokono dare mtete alo vive bz dishena anpu tipo na ta itechilo wo kikimie tipo palolo shepshipa ki hu anlisha ki tipo pesitare pa ki bola pati andila tishi kopwa ki tipo la kishi tulkecho ike dia arush thola kila ne tulkem dile kutom bikipo kutom dile na bichiba zangecho la ike nyu ne chani akibolo akichuno azano kono akibomo khotibo pukusha chenye ike akibomo khopwa ke tipo vechuno itare pujupeju ki rukuto mshweki tipo shibe chenye le ikihu tipo lo anpukono azano kono akimkolo no avepushi chekyu tipo ye veta kulushi tsinkyu ena panotsa ini tsinkyu tipo yono to tim lakino anpulakino akimnono avepushi chekyu ye tipo kecho nono ktaw kyuna la yona gijo crushim lab nam nono sakri shire pasa inivetsku tipo vechono shiki pivi en alokono tipo irilki tipo shichine ekihu nongpala apuno kapala tipo vetal spin shanye ning nechani oveke tikhelle ye akimgono ashrom la na pokive kecheki tipo shiche o to tim koya akchuna akibolongo vena atyanyu tuchoki tipo shiche kimta ishiti khali bolaye kiptim shagna to tim shagna ashrogi bebzim lani kimo to tim koye ashro bebzim lanki ongna akiboye tuchomoven apokive kanki ongna tipo to shwen kitibok monashi ebza akchuna tishana kamsa pamo iye kamye akim kono yono tari apakta gyushira akibomo kopkyu tipo ka achenge ikimu akalatsa shire non nipono asho apokive tipo kani kimitari akibola ati anyutu choki maya akibola kamla kata tikamsu bakake tipo shachini la o mo binamu akimna aktaw mlagab namu apokive hono mlagab nam anpuno akilongo busa tishana toka kamsu ati anli ena bakamla likamla tipo kamsu shi tipo dolo tito ishire akibosa se checheki tipo ganino bishipo kutom tishi itulku shachini la ikihu isheti apnokovla penkihu jongna nevisha apnokovla nong shima sakiti papes bilangine ikihu apunokono kono no onpuno tito ishire okokibo ono bukhagu se khagi tibola no ve takulushi tsire no likpul kimyel ngina tilena li tare azizveki tipo shimo buzna tera alovi khi alono khi okibasas chioki tipo shinenge bi tipo pesbilani golono akim en anputi bodolo yono akakam samlo ka khleishi buzna kapsakile la masakyo hipo hono akoto golon akoto chushanye gono akim anpudolono kapsakile mna bagena tiye akipoti boy ipo hawa gicho ike akim anpu tipo apam bilkina akim anpu shaki tipo mopu apam bilo akakamsilo akaw hokhla ahon khla kamsilo okoyila kishire akakamsa amlo lekhikile buz kapsakile buz titoishena akibo tipo sasichoki bechono okore akimsha anpishakila hakhilani en koki boti boye allocation nange tipo no akiman budolo shirbilani
akinu no apulaki tipo vecho na anga to chim ko ye irinkulo pana khatna kyu to kyu kishenen gena apulaki no anga to chim la ki kishi sangem tipo vecho ne re yono pana khwaji tipo la bisive ki tipo shive chingine ning ne shiv chini anga to chim ko hong na ye pano ki kimi atro ye apuke epchen ne shi ikie apu hipo ye to chim ko hong no irona khote gine 고거너 아플라키나 좀도 숑즈 마야키 키치콜은 해키부 khiwengena anga to tim khoi kichim shire a kichuna kamsna kuma ke makchuna pana ya chumzu shomzu ge alomop kithan hebuke tipa alomop kithan ikemo palok to shina ki bolona dishi thuwa yu pana hengkimi pana bunkimi pana sapsankimi chumzu chikimi shomzu chikimi pana juklotin kimi tipoko sasla ki shuwe jini pana cho yu apno ko nya khotu kina we pe kamsal masani itare apulaki eno apu kiptimko no apulaki tipo rubsa hitoi apushima sagena we hitoi kiptimshi jengena we kyu no mo becho no shikalangi cho le ikyu nye akhi pivi khma sangena ina ha ki boye iti anina ibecho no akivim aloksamo itare pekshe woni shangena we tipo itare allow shiri kam sektel benki hu tipo repese a bilwe kishlani bu tening na atsam ko aktu ena kishaka shiri kasajani shaki tipo ye ema ya apula kino tipo akibo eno akamla tikma dolo ado achipila na pe tham thabe bizna tikma dolo kirleve ki ole kila akamla lan kina akha ajitawe biz akibo tipo kirleve ki ole kila kyu shiri jengena tipo ham ishi bilne shanye ke aturo no kushwe chenkia bena baye ati anine itim shaki lana ati anne sasu kapsal ke bo sal ke bo tipo shaki la tipo shimla ba ke hu ati anine kichim shive no na alayishi no na kichim shive ke ole ke le ye tismito ibe chenya na le komo kapsa yu ka ba ke ti tismito ishire eno ye ati anil ki mo kimo oko akim an budolore ati ajena akimshira anbushira akichok kichkholo ngwakyu akiboshibeki me bangetono tismitoi ko gela mtakyu shire titebe chinye shebanye itare akinyona baye kumsichile kyukuto mshibe chinye banye akamla ya logo tulo kumake pa akamla tibe ya ambian ne shi hesaktan ne shi po nona ampeti po to weke gole kile ya nona nya doya tawa kem tare mlanye ta mishika khanye namu odolo ke to weke le ye no ya akula khibe masana ke nona akula khibe ke gole kile no idechile wo okibo ki chokola ne ke kem no okibo ki chokola ke le ke mo okibo ngono no shosiki tipo kha ga ye no mlasiki tipo kha ga na ba ye no ye kha ga gili tipo kumsibzna kumsichile ke kha tipo khage tipo shivenen ke biti kumsibin shanye akutona baye apulakino ado arjit popisa akipot smobe biza asholiki akamnaleki qosipisa weki gulekile anpuno ena ati andino ojubis aga kishimla veki la tipo aw veki tipo ashibe chenye eta abdiona baye ati andiko chukum de shokum zlakla kumoki lage tipo zube cheni ena amlok sabushi cheni akipi akelari yogona tim hamla veki tipo shibe chenye itare nyungna apungu thula ki tipo no ati anyo pana ka kamsi shaji tipo ka akibishim lave ki tipo shive chini pana liki pana show bukaki be tipo mkemzi be chini eno azure ka sajave ki toy pana khat na ki shenkyu tipo ko lare apula ki na ki toy ati anni sankena tipo ve chono ati andiye tipo ko akivi aloksa tipo ipireve ki tipo shive chini bu aktsoro eno ashaka shire tim kono apu kono akibo tipo yekrochobeno akamlalal ki tipo khosa awenkena tipo ko ya ashakala ye momo ashakala ki kumona ha gelamo akamla tipo na ni rapkel chomakecho le ningna ya agbiolo na chipulana shaiti shinan kimo adom tamte sakta khamte akamla shawbe kela tipo ye nilolo aloki alokona tipo sekal chomake tipo ye akibogolo kitsikime akyu tipo vechono irilnenge tuno kumaki hu kogono akibo tipo kirleve bizu akamnala ne kishosu pes ti shawenkena olki olutkh all personal life tipo la aga ki khabikyu tipo shi puri perchine bi
to ishire itilgi di boshanye ekihu gumtsna alo kuzishibzna ayirla hakim apu gumtsna hito ishire akibo eno akamla hikma doleye achibu shinkyu arbiu shinkyu tipo pukapsa masa kipa anke ekihu nono kyu tukudolo arab namu akmashi atanyu ne itim shagaye itehine tere pukapsa kitelo ikimo kyo nalaye ate anina kichimshwebz akakumsa amlo mihekyu shagaye kumke kuromu nina hachlisi si irigyola kile akivibu shilvechenke ikihu hachlisi si irana okibu hekts oti anli hekts tishena itare wobikila ishipni vake kimo iringula ye pakapsana akibu shubonke bitito ishire akibo sas tito khwalaye mrakishnenke bikasajelani chukumkamts mrakishulbeni